السلام علیکم بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه تلویزیونی پیغام از تلویزیون سیمای شهری پنجکент منظور شماست. اینک در برنامه ما تماشا کنید. سانحه‌های 16-17 ایونی سال روان رئیس ولایت سوغد معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب احمدزاده با سفر کاری به شهر پنجکent تشریف آورد. سانحه‌های 16 و 17 ایونی سال روان رئیس ولایت سوغد معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب احمدزاده از شهر و دهات پنجکent با ضد کاری انجام داده با رفت کارهای آبادانی، سبز و خرمگردانی و استفاده امکانات‌های محلی جهت رشد تمام ساحه‌های خواجگی خلق این منطقه خیلی زیبای تاجیکستان شناس کردید. نخست رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده با همراهی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده و دیگر شخصان مسئول در دهه نوابات جماعت دهات به نام استاد لایق شیرعلی رئیس ولایت سوغد نخست با رفت اسفالت‌پوش کردن یکی از کوچه های این دهه شناس گردیده با بنیاد کودکستان نیلوفر که واقعا در این دهه بار اول ساخته می شود بهای بلند داد و اظهار داشت که در اساس دستور سپارش های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ما باید در هر دهه و محلی که بیشتر از 100 خانواده زندگانی میکنند مؤسسه های تحصیلات تا مکتبی بنیاد نماییم. با رئیس ولایت سوغد اطلاع دادند که سال روان از رود زرافشان برای ساکنان دهه باغچه جماعت دهات شینگ جهت آبیاری 100 گکتار زمین آب پالیزی پیوست گردید و رئیس ولایت این اقدام را در سمت زیاد نمودن استحصالات کشاورزی و همزمان تامین امنیت آذوقه‌واری خیلی مهم ارزیابی کرد. در دهه باغچه جماعت دهات شینگ شهر پنجکent بنای زمانوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 115 بنیاد گردید. اینجا رئیس ولایت رجب احمدزاده این اقدام را در سمت بلند برداشتن سطح و صفت ساحه تعلیم و تربیه خیلی مهم ارزیابی نمود. در مرکز جماعت دهاتی به نام استاد لایق شیرعلی دهه غوسر رئیس ولایت رجب احمدزاده با بنیاد بیمارخانه منطقوی شناس گردیده همزمان با ساختمان بنای معمولی این جماعت توجه ظاهر کرد و اظهار داشت که واقعا مرکز معمولی این جماعت باید خیلی آباد و زیبا باشد. در این جماعت رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده یکی از سابقه‌داران این جماعت فضل‌الدین بابایف را مورد عیادت قرار داد و با او تحفه ها تقدیم کرد. در دهه سوجینه جماعت دهات سوجینه با اقدام یک صاحبکار سخاوت پیشه کودکستان بنفشه در یک از بناهای سابق استفاده نشده بنیاد می شود که رئیس ولایت رجب احمدزاده به این اقدام بهای بلند داد. در دهه سوجینه صاحبکاران تصمیم گرفتند که یک کارخانه زمانوی استحصال شیفر و دیگر مصالح ساختمانی را مورد استفاده قرار دهند که این اقدام برای باز هم بهتر شدن رشد ساحه ساختمان و تامین جایهای کاری همه طرفه مساعدت خواهد کرد. رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده از کارخانه شرکت ماهیان اگرو دیدن کرد. با اقدام خانواده یوسفوف‌ها جهت بنیاد چنین یک کارخانه زمانوی بهای بلند داد که سال روان کارخانه ماهیان اگرو واقعا برای تامین بازار استعمالی داخلی و نسبتاً ارزان شدن محصولات کشاورزی سهمی کلان گذاشت. در شهر پنجکent رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده با کارخانه پایافزالبراری نیز شناس گردید و بنیاد کارخانه های صنعتی را در سمت تامین هدف
چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت کشور خیلی مهم ارزیابی نمود. در شهر پنجکین با اقدام صاحبکاران مهمانخانه زمانوی بنیاد گردید که این اقدام را رئیس ولایت رجب احمدزاده ضمن بازدید خیلی مهم گفت و تاکید کرد که اینجا باید بهترین مهمانخانه ها و دیگر انشاءات برای سیاحان داخلی و خارجی بنیاد گردد. در جریان سفری کاری رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده با بینای نوی کمیسیون حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان شناس گردید و تاکید کرد که باید همه بناها در قلمرو شهر و دیهات پنجکین با طرح زیبای معماری و استفاده از عنصرهای معماری تاجیکی ساخته شوند. روز دوم سفری کاری رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده با باغ استراحتی و فراغتی به نام کمال خوجندی شهر پنجکین تشریف آورده با رفت کارهای تعمیر و آبادانی، بنیاد انشاءات نو، سبز و خرمگردانی این باغ خیلی زیبا که در ساحل رود زرافشان موقع دارد شناس کردید. به صاحب ملک و صاحبکاران و شخصان مسئول دستور داد که باید این باغ به یکی از موضعهای زیبا و خیلی دوست داشتنی مردم شهر باستانی پنجکین و مهمانان و سیاحان تبدیل داده شود. در فراورد بازدید کاری از شهر باستانی پنجکین رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده یکی از سابقه‌داران شناخته ساحه تندرستی خلقی قادر را مورد عیادت قرار داد، با او تحفه ها تقدیم کرد و اظهار داشت که ما نسل‌های امروزه باید از سابقه‌داران همیشه افتخار نماییم. همینطور سفر نوبتی کاری رئیس ولایت سوخت معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب احمدزاده در شهر و دیهات پنجکین با نتیجه های دلخواه با انجام برسید. رئیس ولایت محترم رجب احمدزاده با رهبریت شهر پنجکین و دیگر مسئولین دستور داد که ما باید همه وظیفه گزاری های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را سری وقت و با صفت بلند مورد اجرا قرار دهیم. جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با کارهای آبادانی و سازندگی، سبز و خرمگردانی، بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم و همزمان معرفی دیار تاجیکان ولایت سوخت و شهر باستانی پنجکین به جهانیان با یک افتخار بزرگ آماده باشیم. در دولار مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین اجلاس دومی مجلس وکیلان خلق شهر پنجکین دعوت هفتم برگزار گردیده مسائل مهم رشد سیاحی وارد نمودن تغییرات با برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی و بودجه شهری مورد محاکمه قرار گرفته قرارهای دخلدار قبول گردیده. санаи 17 июни соли 2025 дар шаҳри панҷакент иҷлосияи дуюми маҷлиси вакилони халқи шаҳр давати ҳафтум баргузор гардид. иҷлосия таҳти раёсати раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода ва бо иштироки намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд мудири шӯъбаи сайёҳӣ абдумаҷид раҳимов муовинони раиси шаҳр роҳбарони сохторҳои дахлдор ҷамоатҳои деҳот ва ширкатҳои сайёҳӣ доир шуд. дар иҷлосия вакилон масъалаҳои муҳим ва стратегии рушди шаҳрро баррасӣ намуданд. аввалан маърузаи вакили маҷлиси шаҳрӣ муовини раиси шаҳр парвина нақибӣ ва маърузаи иловагии вакили дигар эраҷ муҳаммаҷонзода доир ба иҷрои нақшаи амалигардии стратегияи рушди сайёҳӣ дар тоҷикистон барои солҳои 2023-2026 шунида шуд. طبق گزارش اجرای استراتژی رشد سیاحی در شهر در سطح استوار قرار داشته در این زمینه جهت بهترسازی اینفراستراکتور سیاحی، جلب سرمایه و افزایش شماره سیاحان کارهای نظررس انجام داده شدند.
шумораи ширкатҳои сайёҳӣ ба 26 расидааст ва онҳо бо иштироки фаъолона дар намоишгоҳу ҳамоишҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ имкониятҳои сайёҳии панҷакентро муаррифӣ мекунанд. дар натиҷа вакилон қароре қабул карданд ки амалӣ намудани маҷмӯи чорабиниҳо барои рушди соҳаи сайёҳӣ ҳамчун бахши фоидаовар ва шуғулофар ҳатмӣ гардад. масъалаи дуюм ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Панҷакент барои солҳои 2021-2025 бахшида шуда буд. маърузаи муовини раиси шаҳр Хусрав Дӯстбойзода мавриди баррасӣ қарор гирифт ва пас аз муҳокима вакилон қарор қабул карданд. ҳамзамон масъалаҳои дигар аз ҷумла ворид намудани тағйирот ба қисми даромаду хароҷоти бюҷети маҳаллӣ, ҳисоботи вакилони интихобшуда, таъсиси комиссияи шаҳрии интихоботӣ барои интихоби маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд, тасдиқи қарорҳои қаблан қабулшудаи раиси шаҳр низ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар фарҷоми иҷлосия намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд баромад карда нақши шаффоф ва масъулиятшиносии вакилонро дар пешбурди корҳои муҳими давлатӣ ва иҷтимоӣ ситоиш кард. иҷлосия бо қабули қарорҳои дахлдор оид ба ҳамаи масъалаҳои рӯзномаи пешниҳодшуда ҷамъбаст гардид. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. дар фурудгоҳи шаҳри Панҷакент чорабинии тантанавӣ бахшида ба 85-солагии парвози аввалин тайёраҳо, 80-солагии Тоҷик Аэронавигатсия ва 40-солагии фаъолияти Абдуваҳоб Зарипов баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома таваҷҷӯҳ намоед. дар фурудгоҳи шаҳри Панҷакент бо мақсади гиромидошти 3 санаи муҳими таърихӣ, 85-солагии парвози аввалин тайёраҳо ба Панҷакент, 80-солагии таъсиси Тоҷик Аэронавигатсия ва 40-солагии фаъолияти меҳнатии танзимгари соҳаи авиатсия Абдуваҳоб Зарипов чорабинии расмӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш намояндагони мақомоти маҳаллӣ, собиқадорон ва кормандони фурудгоҳ иштирок намуданд. ширкаткунандагон саҳми кормандони фурудгоҳ ва шахсони алоҳидаро дар рушди соҳаи авиатсия ва хизматрасонии парвозҳо муҳим арзёбӣ карданд. шириншоҳ Нуруллоев, мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр, зимни суханронӣ ин санаҳои таърихиро нишонаи пешрафти соҳа ва заҳмати содиқонаи мутахассисон донист. дар идомаи чорабинии ҷашнӣ танзимгари собиқадор Абдуваҳоб Зарипов, ки ба муносибати 40-солагии фаъолияти меҳнатиаш бо сипосномаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент қадрдонӣ гардид, сухан гуфт. Зарипов дар баромади худ ба роҳбарияти олии ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан ба асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таваҷҷӯҳи пайваста ба соҳаи авиатсия ва қадршиносии заҳмати мутахассисони соҳа изҳори миннатдории самимӣ баён намуд. ӯ таъкид кард, ки дар шароити имрӯза дастгириҳои давлату ҳукумат сабабгори рушду пешрафти инфрасохтори фурудгоҳҳо ва беҳбудии шароити кори мутахассисони ҳавонавардӣ гардидааст. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. бо сабаби гарм будани ҳаво бемории фишорбаландӣ дар байни аҳолӣ авҷ гирифта шудааст. мусоҳибаи барномаи мо оиди бемории фишорбаландӣ бо табиби маркази саломатии шаҳри Панҷакент Фарангиз Рофиева мутаваҷҷеҳ шуд. паҳншавии бемории фишорбаландӣ дар байни ҷавонон, яъне занҳои аз 40 сола боло ва мардони аз 50 сола боло бештар вом мехӯрад. яъне имрӯзҳо бемории фишорбаландӣ дар байни ҷавонон зиёд шуда истодааст. баландшавии фишори хун бештар ин мавсимӣ мебошад ва ивазшавии боду ҳаво бештар таъсир мерасонад. бештари беморони фишорбаландӣ, яъне бо баланд шудани фишори хунашон авҷ мегирад. аз нӯшокиҳо кам истифода кунанд, яъне истеъмоли равғанҳои серғизо, яъне чарбгиҳо кам истифода баранд, ки сабаби бемории фишорбаландӣ шуда метавонад. ба духтурони минтақавӣ, духтурони кардиолог бештар муроҷиат намоянд сари вақтӣ, яъне чен кардани фишори хун, чен кардани қаду вазнро яъне аз эътибор дур надонанд. аз нӯшокиҳои аз расаниҳои табиӣ, аз делона, ғӯлинго, хуч яъне бештар истифода баранд. оқибатҳои ин бемории фишорбаландӣ яъне сактаи дил, сактаи майнаи сар,
یعنی نامرتبی کاری دل اریتمی‌ها آورده می‌رساند. سرشوی این بیماری بسیارتر از درد سری سخت، دل بی‌حضوری، یعنی دانچه‌ها پیدا شدن در چشم آورده می‌رسانند. بیشتری بیمارانی که بیماری فشار بلندی شریانی دارند توصیه داده می‌شود که در هوای نامعتدل، یعنی که زیاده از 35-36 گرادوس سلسی بلند می‌شود، در حد امکان به کوچه ها نبراید. یعنی از داروهای فشار پس کننده هر روز استعمال کرده است. ادامه برنامه از طرف کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت مقدار کلانی موادهای پسیخوتروپیکی آشکار و مصادره کرده شد. ادامه این موضوع در گزارش همکسبان ما از تلویزیون ولایت سوخت. معاملات غیرقانونی موادهای پسیخوتروپیک که از عملهای ناشایسته و ضد حقوقی به حساب می‌رود، در برابر تاثیر بد گذاشتن به سلامتی جامعه باعث سر زدن جنایت و جنایتکاری می‌گردد، زیرا در نتیجه استعمال چنین موادها شخص اجرای عملهای خود را اداره کرده نتوانسته دست به کردارهای نامطلوب می‌زند. هرچند توسط گزارش‌های علاهیده به سمع اهالی رسانیده می‌شود که معاملات غیرقانونی موادهای پسیخوتروپی جوابگری در پی دارد، ولی هنوز هم برخی از شخصان علاهیده می‌خواهند که به قول آب را لای نموده ماهی به دست آورند. کارمندان مقامات امنیت در ولایت سوخت با جرم معاملات موادهای پسیخوتروپی یک ساکن 56 ساله ناحیه باباجان غفورов را دستگیر نموده، از او به مقدار مخصوصاً کلان داروواری مدهوش کننده نمودی پریگابالین مصادره نمودند. جناب احمدov امیرخان برای کار به مهاجرت روسیه رفته بود. اونجا روسیه زنگ زده گفت که همون نقطه ایوازی روان دوم تجارنده همون خراب کننده همون داروها نمودی ناوی پریگابالین همون گیرید فروشید. در اونجا 20,000 پچکه داروی بود که من و 6,000 فروختم، 14,000 باقی ماندگی بود که کارمندان امنیت ما دستگیر کردن. Ахмедов Хайруллохон Сайдуллоевич соли тавалдаш 2 сентябри 1969 сокини ноҳии Бобоҷон Ғафуров ҷамоати деҳоти Очи Қалача, миллаташ ӯзбек, маълумоташ олӣ, оиладор, соҳиби 6 фарзанд. тафтишот маълум намуд ки Ахмедов Амрохон сокини ноҳии Бобоҷон Ғафуров ки писари бародари Ахмедов Хайруллохон мебошад, дар гузашта дар яке аз нуқтаҳои дорӯфурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд кору фаъолият намудааст. моҳи январи соли равон баъди ба муҳоҷират рафтанаш Ахмедов Амрохон аз амаки худ хоҳиш намудааст ки дар рӯсохонаи назди манзили иstiqomatiyашон 20,000 дорувори мадҳушкунандаи намуди перигабалин ба таври пинҳонӣ ба фурӯш гузорад. муомилоти маводи психотропиро Хайруллохон дар асоси маслиҳати пешакӣ асосан ба мизоҷони пешинаи Амрохон Ахмедов тавассути зангҳои телефонӣ ба роҳ монда мехостанд то ин аъмоли ҷиноятии онҳо дергоҳ пинҳон монад. муомилоти 20,000 дорувори мадҳушкунандаи намуди перигабалин ба саломатии чандин нафар таъсири бад гузошта боиси содир шудани амалҳои зишту ҷинояткорона мегардид, зеро ба гуфти мутахассисон дар натиҷаи истеъмоли чунин маводи психотропӣ шахс қодир аст ба ҳар кор даст занад. маводи дорувори прегабалин тибқи рӯйхати миллии воситаҳои нашадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо таҳти рақами 121 аз 27 феврали 2020 сол ворид карда шуда барои муомилоти он иҷозатномаи махсуси вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон талаб карда мешавад. маводи дорувори прегабалин тибқи таъиноти духтур ва тибқи дорухат ба муомилот бароварда мешавад. ҳолатҳои номатлуб ҳангоми истифода бурдани маводҳои дорувори прегабалин вайрон шудани диққат, гум шудани хотира, сархчақзанӣ, эйфория ва барзиёд шудани вазн оварда мерасонад. ҳангоми ғайримақсаднок истифода бурдани маводҳои дорувори психотропӣ безурётӣ, бемориҳои асаб ва дар баъзе ҳолатҳо ба марг оварда мерасонад. бори дигар ба самъи сокинон расонида мешавад ки муомилоти ғайриқонунии маводҳои психотропӣ дар кишвар манъ буда дар сурати даст задан ба чунин амали ғайриқонунӣ шахс ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. надонистани қонун ҳеҷ касро аз ҷавобгарӣ озод намекунад. бояд донем ки ҳеҷ як амали ғайриқонунӣ беҷазо намемонад ва нафароне ки манфиати худро аз манфиати давлату миллат боло дониста даст ба қонуншиканӣ мезананд, мувофиқи аъмолашон дар назди қонун ҷавоб хоҳанд гуфт. барои даст задан ба муомилоти маводҳои психотропӣ дар ҳаҷми калон нисбат ба Ахмедов Хайруллохон ва Ахмедов Амрохон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида
آنها موافق به این کردار ضد حقوقیشان به جوابگری کشیده میشوند. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، سلامت و سربلند باشید.